ke whamama foi le asiaka langa o kei mo sa waia ko lupe kongu le inga ya kili ai o le kaimi leanga mga o mia i kako whainga malongi koa. He was one of them. Koa. O le malosi o longa o ngā o kilo whai aku mwha peo o whai aku o kangakai au ngā e whainga malo e ke ora o karsawa e si aku ko lupe ko kasi sufa le ja pipila i kaimi. Absolutely. Absolutely. Kasi ko lupe si dia ku ko fa le ja pipi i kau ko ingol malo mo ngaka. A foi le winga na le te fai tu ai. O la tu o lalo. E sili le tatou tango fie fai ai tau le tini le suenga o le ami o tonu mo Toelupe. Le anga o re kangaka ngā loko ngā whaku ngā leo ngā ki ngā saisaikia ioe ngā safa whakasi ma le sunga le pāle mia marko o lusifu se ia o inga koe filifilia e le atua e ala i le whai ngā pālota le atunu umalona i tūmalo e ke le aku le kāua ia ke au le value o koe rupe e sa ili ai lo ngā mio kongu le melea ngai lo i lo utantonunga and with much respect ngai lo ko limba por ko fa de Hrpp e fia crossover mo ia la tala a ka ku kalangoa i le value mo kulanga fa penga e sili ia ke au le fai o le amio tonu ka ko o e kau se ilonga o umalo o le ai se isi silinga kali iseu ia ona fato a ioe tenga ia o isi va o isi tulanga ia e ngai penga ka fai e i hoi taimi e fa be me fai ana fai ngo fie o tatou mana tu ma fa fa pe mai ia he a wo popole wo ke loa e ko fai ngel fai nga paro ka wa mauti no atu lo a o ai o nga fa te inga e fai fai nga paro ka kiki no doubt whatsoever fast obviously e malo fast e ko mo for fasting but ia ka ko ke le manga o le anga la ka u ki ma ka u ma ingai le worth nanga ese uma e mongi ma fainga fast ma fainga fa a ko ai ka ko ngumela sui ku la fongo ala lo vinga of city ai o le ka ua male value male worth for kangaka o me sidi ngang ka ua yake o lo que quiero hacer que ele worth o ko lupe Marcelo ni musfukala ko se fa ka ba al meu ori ai aka ko kilo ile imka upule ku le afia ia ku le pa mali mongi or contempt of court ma contempt of parliament ko se fa le kongo asiaka wa silia ko le harmony agreement i lo le contempt of court or contempt of parliament ko ai lava le se mea wasilia kuror kulafongo wasilia kuror le rule of law a kako era fa kun mele o fa kun kusanga se ni mas furkala male worth or kangaka wa fia kako kikiro ngei le funga ngei me umala vai fai e ko lupe anga se fai pure vole ku mai fa mai e fa pe ale fa fo ya ala ngaro ke loinga o lo que kira uir ka ur ka ka fainga malo o ka ur ka i ka Samoa markula mai malang kiu ke mare ka venga olonga sui palmia o me ngara fa mo ya kong foi foi nis ka fang suya a ru ngara kala o le ma ngai o le saure sa we ko lupe wa ma fai o ma so swangi ile kele o me ye le pepe sengi ka kan fi Five daily at the ile nga daily ya tia u lavaia en la go le leta titala no vai tonu ata va ile worth mar fata o Toelupe he's a deputy prime minister obviously he's the next trusted person ale fionga le li parmia kulo wele fele fako in the line of leadership aya ge ai se me o ke fight malo si ai sa ilinga o melia. It's for the future ole judiciary sa mo. Yeah. O lo ukari konga. Ole mafua anga ya la yonga o finga wa ku de mele inga ia faka o ko le amio kongu. Le anga we all know. In a common sense world,
It's wrong. No, esa oile o so famsingo. Ai pulea siaka ya siaka. I can be the judge of my purpose. Pulea ka oi. Pulea maua. Yeah. E ke fiwana po anya u kala ka foi mai maua. Fa pe mai ma pungi kulo ele o ruangi. Le pulea ale vai o ka e como fa pengi famsingo. Fia ko ongo wa fe. E como fa pengi ni audience e ko un bok famsingo. No, o winga lo te fai atu o la tu la I mala stand. It mole fa maongi o le fa msingonga male anga I luma. Le anga ile ka mau ele fa si ma ai o si makivar ngo fole. Ele o ese karika e malo so lo fa si ma. E ke aru ese. Ai ole ACC I singi masupa supai. Le kele o fa unga mele le la fa tu nei. E ia tangata yo la atau purpule. E fa le anga pa ro kaska mo tai o liseu. A fa fonga mai le fionga ya tai o liseu. Manisi o le ata pena pe ata mo I fa marwar fast. Ala le ua maua le. Le ua maua le vai sua. O le ala ko ka penga I loa e le popole se malo se fa o se sit. I se paroka. Ai paua le o le mere la fai o le a create mo meo fake testimony, fake witness. Yeah. O nga fake la I o nge affidavit. Nga o fake ka me la fa. Molia ia. Molia. Yes. Ai o foi a se furusenge e fa ka wese. E kalia fa msingo. Wai la se sengo se mas furu mas susenge por senge fo. O winga na le la fa doi e pau ku se pe o inga ve fo I le ya tau. Ele fiaru e va fe mala vela vea I le va fe e kuri kanga kaore ai sa ue fa mea e heu fa karikaria e fa karikarikingi ko so mena le la fai nei talu waile no fo oelea la sunga ile fa msingo sili wa e ngofo ma e ala winga le mea yes o foi nga ele mai e ke le luangia wa o me mongia ia nga ele mai o nga ofia me la stands it came ku well fast e fai poi polo il kenge le o ma kwa HRPP le la wa HRPP sapat so o fai unga e matua HRPP sap ioi Fiololo ka kala ye fairo kala runga di vengo kuleanga ya. Ela ka linka kala lengo. Ala ko ka war issue. Ya, ka war issue. Iyo. Mai ka ka e wala ngale foi ka kali fa unga so voleli. Pe maka e o foi longa rimba marosi I fa unga. Mautinoa. Wa mautinoa. Cases ta pena le leile tatu apili mo le fa msinonga ma walunga. Fa fonga mai foi le attorney general. Ia, ale walanga ole tulanga I par mia le oye. E fe lolo mo sa fa mo rianga ele I par mia le sunga la le mari to le oye official par mia. So tasile mata fa yo ile official lo ye city. Yeah. Atono I ole amatua tau fanga ya mari tato wata. Ona iloa ia lea o tangata na avatu e le ona oni ala tau ngā luenga po ni qualification ai ona na avatu ona ni sotanga e feko ailoa loia mo I maloia le iyo kasi si tangata e toi a mitulanga whapea o le fionga ya Brenda leo ele ya Brenda la tuma e nana to fayatu a bese foi cases la ye o auia fai unga le sofraile le ia taua si la fia e le tua o le ami o tonu o le tua ai ua matua le iso utari tonu ina o le fai unga le sofraile ke roa inga whakarikari kalasa se I whaile merea se iei se mea fo ilele e whaafafa kua I runga e whaafafa tua I runga a tiro o Elia Siaka o ka mawhawhaungi makakarungon ka upule le whamsingo sili o foi kulang foi o kaunga vese wa lua vai korua vese fo ya a vese pa fa pe o finga ia o se lo ia sili na ke fai ni fai unga le ku mau fa penge mangi fai unga vai fa penge mo le anga va ala o se lo ia sili o le anga va
Sasi le pangku sasi whamasingo na ke whainga. Ia asa o ia whaia ka mai mea whapenge. Talo winga na le tate whaia tuai. Mantua ese le lalo langi wa ave iai le whamasino sili le keisi lea. Ai matua albeino whaia tu. Makua mu musu aeru ese, even though i nei mea o so tanga. Musu whakalasa aeru ese o so kanga. Kako whakarikari la ia po fieta o to iai peni tangata e whai mea moni a wa ele ila ua i nei unga. Wasaukia umai mawhauwhaungo tangata ona o so tanga. Ai ona o le tangata ia e wha moe i le tua. Malo tatou wha atua tuanga. E kako ke le questioninga le wha maongi o le atua. O le ala le nai a fua ona iai le moe le nai tau o le wha moe o le tangata soifua. E wha moe mo se karisao ma se wha moe ngale lei. Ai deep inside wa levan ka kore ka kongu i mea e sa ala ukana le Saole. Saole. Absolutely. Ao konfesiri mai ilo ula ngonga ia nga au. Ese mai ilo utalitonunga o le atua e whai vavenga. Lei adaua e no school before so ukari konguinga o kalasa, no school before so ukari konguinga o le keisile. Wa leva ai ona o le tangata e suru fanga i le atua tatou te iloa o lo soifua o ia e mawhai a o ngangalue mai i au wala ese. O le a fuanga le na e mafua i ona tatou tala noa e iei se wha moe fau. O le a fuanga ngai ale inga kākou kalangoa, kākou kuu i le kua. Ai keiro lau kala. Wa livanga kali mai le kua. Ai a whawheua ka ringa o kangaka e reject. Ia whapea e sau whaakangaka. Ai a o ne ina sau whaatangata. Oh my good boy. Oi koe ngā whaiunga whai tapipi nge a sia kamara whafonga Samoa. Lewa ai le lei. O le kako kalangoa le keisi lea. Ai kia i po whaere keisa kule e pare whaingi. Bai u kako misia leo kakai kako wa kakai a kako si makiva kule e pa kakai kalangoa le keisa kule a whangea Toelupe. Ai whawhera keisi le whaingi. Le suoi e whangange ke loma ai ongo ai ongo ma palmia o ngei le fai a me roka ko pisa al me silingan kawo alo ka ko pisa me le kawo ki ka alan kawo o fam singosili le ma ka ko su palmia le wa fi fainga e pe fainga papio pio ai ese for kawo ke isla fe lo fai fa dola utala le la fa dola u la utala mamate o la firi. Ya ele se fury o le ria. Ali ya li atawa si fato of afunga le tunu. A o le fia me. La le te fa tuai. Ese lo fa talo fa le sunga la au le mali to. Talo fa wana o le tua lo na fa moe nga o ro ia. A se upu ye o lo sa fai mai i le whamasinonga e na o le vaenga fia me ma le vaenga a tuilepa ele se kako wa ele ai se vaenga se si alo no fai la aule le male toa le o uta umama tu lava and that's what I felt mai le nganga o le tua ke loa ai o le fa o le scripture e se le mapu wa yo lo tope a rua lupi wa kakau fa ali i le melia. O le scripture fa mai e whano le tangata e whaatua le tangata. Sila la. A o le lei le whonga vaa a o le lei la auli mawhia me. O le halimen kako va ai asi makiva, na tato va ai asi mativa, na tu wai whai unga mo fia me. O i kau ki leo ta ua dole si wha lilo lea. Ngā ku asi makiva mo fia me. E li lifa fai unga amperosa Roma nga ia kuila epa Hrpp le la uta ua tua le to tele wai fiwe le lafima ne ia kia ua kai o feni me o dina lunch kasi le fa masingo o iwa ulo ai wa o male leina ma do lo do te tame milo fua wa leva na ma do fua tia o do le fua fa tau ko ke kanga fengi solo wa leva ngai lo Asiata ma tau te ya e male ia taua le Hrpp whamasingo, sub whamasingo, ma le fast whamasingo. O le mea maalia la.
a o le leifia mema a i tatou vanga fa upu fai ma le fast o inganko sila i fai unga si makiva le ala na laina va ai langa o le o mata tua tangaloa o si mativa vaenga le afia me iyo e ofo ia talasa e vaenga nga i le moanga ko e vaenga nga i afia me te all friends afia me va lor fonga va o ile fa ko ila ukala va lor fonga va o la ulima ia te anga mongi ale ika o fia me ia la au o ia tula epa e triangle fa ingor mere where is she now ala ko e fo ia kuila epa wa to sila la sa mo yanga fa masingo yo fa mana tua ele o leile loto olaika okole su milionga mo nga kupu fia me ia la auli le foi ta oto lava malolo mar keisa fia me nga ia lise. In other words, o lea ua loto te maloto faifili uma nga ile sunga ile auli al mani to mala na fainga malo fa fonga foi la sa mo nga lewa ya fa mai lango ile fa mai lango ma fu isia ko e pau ale nei o lima maao mamaka makalinga mama fau o fia me makuila e pale kokoe toea o le nofoa fa masino le nei a tonu e yaini nai fa masino e fast au te lo foi o fa masino ni ele ini o la to malo si anga tele ele o faia la to ni keisia le ato nei yes ya nga wa ku singa vai yoi anga wa ka wa pe ko kiri fia mo ku fei ka ba ya ki au ale o ta what because the truth hurts the truth hurts e ki ngale me mongi ai o te popole la usunga la uri le mali to o le ke rua au male kupu o loia o le kupu o famasi o le kupu fo ile ngao so se kangaka malava ele ngao Samoa o le aku lau akwa nani malala yes pa war ngao lau famasi ngo sili ngai Loo Sui na pau fo ile na ese mai tatou loia atama bai pau nga o lau keisi sili yes continue to rely on him ia tau yana te faiatu aka ko ngau e sefe mai e sefe Samoa ma le lako judiciary le ataua le lana e mafua i ona te tau ona fai le fasa o ngau meia e le ifo i se ao ngā e koe fasa o sao ai a ua mau tangata ta ua ma tangata le lei e te tau iyo ai a wana i ngalo nga koe sefe e kuila epa a wana i tātou mafo nga koe sefe e kuila epa nga mawhai nga sefe e kuila epa ia fe pule hai a kila even though ua umanga even though ua umanga whaamaongia mai ele whaamasingonga mawalunga mana tua ua ngā os whaamasingonga o whainga parokan melea sāno karalia ua umanga whaamaongia e whaamasingonga mawalunga ai sau kuila e pakongi langa a ngoso e ui ele o se kofinga e loke i kokongo o parmengi ai nga sao ale a venga i kokongo a kila o lana menga kupu fia me lesi ka ngaka le mori mau le melea fia me lesi nga makua i ika ai le ikea i ai kuila e pa i se ika o fia me lana mene fai na toe whasao nga koe whaasao mai le tangata ua toto lima o le fisili o ayo a kila ma koe rupe sili nga leanga langa menga fai sili nga le eto sili ma kuleanga me o ai o a kila fe pule ai a kila ma koe rupe nga sili yaku nga leanga koe rupe le se mori mau nga o le affidavit o le mi kula le melea ai fa fai kala le fainga o le famsingo ai kako o ia a kila ka le ulu o le skula ki tulo ka e le ulu o le skula ki lenga fai kala fia me anga kaka nge yoki e ko ke fi ngau ko ngor par menge e ko ku se avangoa onga or kamali I waka ua onga or kamali I marang kau kua
e fa kusa la se kaukua o le fesiri e fa a fai tau te o I tau tua e fa kusa se kaukua a kila I le kaukua koe rupe Lenga o mea ia wa vat ola le ngasi makiva wa matua le anga ma fa le tonunga lau me ufai wa ise si ke ua ngofo aki are kingo ke ia ua mai wale ilo a ko ma mai fai ma fai lo mai io fai lo mai pe forma ko kamala le o vala si lo fa lo ngore inkia sorry o kamala e ko ngale mai ko ngale mo o inkia o meu que foi siaka o meu que foi wale kuko ngela ingia ro ma le kuko kwa le ka kuko ya ko kuko o tai ko finga o kako la kwa la ingia a meu que foi que nganga ilo e mai ko ki fale ko ai fiaru sal paruka o tamala ye tu lo le langa kako alu pe no fa ya tu ele ai se kua oi au foi ngio ku fa pe o so sopo se ma fa so me sia oh I know who I am. I know exactly what I'm talking about. Yeah. Okay, you can go if you go away. So I Google my so I location or like I call him Mr. Singh. Yeah. Mr. Singh. Singh ma yo. Singh Pasha. Yo Natish. Dr. Natish. I'm a wine. La wa nga ia ku pe alu le malo. Ai alu ma ia ni palo. Vai tato ia. It's a good point, Asiaka. Yeah. Waka kau le whanganga le komisio whainga paroka. Ngā waku iangi health certificate ka kei ka moe. Wai o mai mai. Anu e kupen maro la ki ngā mero la mai ai o e paroka. Te vai tato ia. Ia nga malongi la e alu ko mai fia. Alu ko mai kia pang malongi. Ko mai o mafai mai le mohenga. Karo fai as I show kumalo se mago fa ko mai o le moenga ma ko proki moenga venga le kama pe foi nga ye ke fa nga la remote Wangalo ka siri miska o fonga o se fo malo nga pesa wangalo ka siri ka pesa o le me ai pe viese kupper malo o aloi e lo winga lo foi atu fai to anga la vai fai to wa mi o pi o ye fai kulo I'm allowed to say that lenga kusa lava po le ala u lo fia ka mai mar fa li unga o fa msingonga one thing for sure o pais ele sa o le fai ngolo fai unga pe a fu ku isi fai unga wa uma io se vanga nga e isi si kura fongo vai nga fa lilo ia nga tulanga na pa wale me de ila wa fai atu mai ko fa be aku kulo fai ma fai lo mai le tu fai ma fai lo mai se va ku se le nga aku ikele o le ku kasia mai nga ile nga no mar fa sama ya awane I o tau whapea ko ke se e mai ngai le mawhainga o kou pe a o ina tu I tele o tau e le atunu o sa moa o le hao mamala o winga ngā upu e le ke le se fea I rongo fua ngā o le whaamasingo kulou whalau tele lau tala ngo fua whaapale mia ngo fua whaafonga whekalai ngo fua whaapo le alava e tau tele se fea no fua nā pe a o tau le whaia le amio tonu ma fuanga fuanga wa kele ko ikala anga e maufa